Gremo Maribor! Pozitivna serija v Novi Gorici se je nadaljevala tudi po letu in pol premora, tokrat visoka, brezmadežna, gladka zmaga 4-0 in prvič v tej sezoni tudi zmaga brez prejetega zadetka. Začelo se v 16. minuti, Kronaveter je izvedel kot, Mitrović pa nadaljeval strelsko serijo iz reprezentance, tudi prenesel na klub. Edini resen poizkus Goričanov v prvem polčasu, strel Bjelice mimo. V zaključku prvega polčasa pa najprej krasna individualna akcija Kronavetra od sredine terena do zaključka. Tik pred koncem polčasa pa še priložnost za Mešanovića, ki je nameril mimo. Ekipa, ki je kontrolirala celoten prvi polčas, je tako začela tudi drugega zelo odločno in v 50. minuti najprej silovit prosti strel Kronavetra. Po najlepši akciji na tekmi v 61. minuti nova priložnost za vijolično sedmico. Le minuto zatem pa povišanje vodstva, Rudi Požek-Vanca s krasnim strelom za 2-0. Ja, mislim, da je cela ekipa zadovoljna, kako smo danes odigrali. Tudi jaz sem zadovoljen, da sem se malo zdvignil s tem golom. Moramo to nadaljevati, danes smo delali res timsko in to držati naprej. Ekipa se ni zaustavila, naslednja lepa akcija, globinska podaja Kronavetra, Mešanović pred vratarjem Marjanovićem in kazenski strel, ki ga je Kronaveter pretvoril v vodstvo 3-0. Kljub številnim menjavam in dejstvu, da je intenziteta po tretjem zadetku nekoliko padla, pa vendarle še četrti gol, tudi tokrat v akciji Rudi Požek-Vanca, ki je krasno podal, Klinar pa z glavo zabil svoj prvi gol v dresu Maribora. Sì, un risultato non cambia niente perché mancano ancora 29 giornate, però noi insistiamo tanto che questa è la strada per iniziare a costruire qualcosa di positivo. Ho visto una squadra positiva, una squadra che aveva tanta voglia. Per noi che lavoriamo tutti i giorni con loro e cerchiamo di aiutare, questo è un fattore importante. Lepa zmaga v Novi Gorici kot dober obet za nadaljevanje. Tekme si bodo sedaj sledile v neusmiljenem ritmu, že čez nekaj dni nas čaka pokalni obračun proti drugoligašu Rudarju. Gremo Maribor!